Chief Executive Member ke KHDC ba pencengan NCM ulah kena bau ba Arden Embassayomon MLA bat MDC ke nongkrem konstituensi lembat ki laingut ki weipat ki MDC kila kelet ila dia bagi ki MDC bala jet da ki pat ba namar kila penjam no ya ka jingdawa ha ka bai dai bat ka building bylaws bala penmi da ka mudah habe keren bagi la pathai kubor ba pencengan NCM ulah ong ba ka executive committee kala sngokia hadian ka jinglet a jingkershan uba Arden bat ki parlok MDC ya ka building bylaws bala penmi da ka Meghalaya Urban Development Authority da ka basya baki pat ba ki baha popo ka 6 schedule ba kin sim jingbet na kani katnat ha ba ki thawyeng thawsam halor ka jingkran uba Arden ba ka building bylaws balashna da ka KHDC kalong ka batlot bat ka bala banyap lada don ka an balashna da ka sarkar jala uba pencingai lo ong ba kani ka jingkran kamla banlong ban syuhun baik ya ke bala le da sarkar hendai kom ki MDC ki dei bandawa na sarkar ba kam dei ban muslia ya kiriti ki dustur halor kini ka bentau ba pencingai lo keno ba Arden ula pendamil di hakmat ke sarkar tang ban penkesan ya la ka jongkania even pang bi sofia kam kum ki MDC ba ka jisisha ki di ban protect the interest jongka council abar kum ba pang na ki MDC life forward tang sawut ya penbaik ya kan isu lemda kari along ya sentiment ya ka opinion jong ki stakeholders la kalong ki pai ban nang song aku ka civil area kumjuru ya ki darbar snong ki rang ba snong ICM ki sardar ibalong maki ki nang pek nang sumari ki lebisya barkum juru lemda borom ya ka opinion jong ki babun balangi MDC kani ka pandra sebur ke jisu kiana boleh bumi ka executive committee but nilong ru surprise ngat bagi ba tang saumur kin kran ya ka interest juga council da ka baklet no iki at pundung but kan basina conference juki dorbar snong dorbar lima dorbar rai kalau ngai ki ba lese ka bang sukia kumki Economistic Committee barkum juru dapi bangitip adin kajing ni juga ikut order ban yang basnong gina ma ban issue gina NC certificates ada tempat don ki anji basya yang represent naga KMDC ban penne ya tenrai la jong ban penne ki bustur ban penne ya ka tradition ka jungi tinggal semua wajib sya cakap bagi size ya ki la di ban jumut ya ki tabalang konsep bar hajing sisya hajing semua dinga kimpat dei ban le cakatai kanda khot ya ki rang basnom idur basnom banesim jumut lang ka igaspa desa usul bylaws ne mudah bylaws hendai menta ban supren laga kren kan lo jeng jumut lang di rang basnom na ika ta kawan kamu kata ngomong ban garpan iki koreksi MDC baron baru bagi bersutu syai ka igastan jungi magalong syai bo ada menta ula pun asai ke jadi mesti ula ham kren ko tinggal ini ada best kalau ba di lain ke mesti kin ban review kendian ban review kendian igastan ga jungi ban sutu hakono posible